This is why I pray. You let me touch so many people, and it's all for the good. I influenced so many children. I never thought that I would. And I couldn't take credit for the love they get, because it all comes from you, Lord. I'm just the one that's giving it. And when it seems like the pressure gets to be too much, I take time out and pray and ask that you be my crutch. Lord, I am not perfect by a long shot. I confess to you daily. But I work hard every day, and I hope that you hear me. In my heart, I mean well, but if you'll help me to grow, then what I have in my heart will begin to show. And when I get going, I'm not looking back for nothing, because I will know where I'm headed, and I'm so tired of the suffering. I stand before you, a weakened version of your reflection, begging for direction, for my soul needs resurrection. I don't deserve what you've given me, but you never took it from me, because I am grateful, and I use it, and I do not worship money. If what you want from me is to bring your children to you, my regret is only having one life to do it instead of two. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're saved. Don't let your troubles stand in your way. 'Cause it's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Abusiana na paye chiamu akwa basonko kra dia badia. 106.9. Now the breakfast show is on. And I pay every Saturday akopem said no watwe atwe no yetra se. Na fedie ekoso wo my Ghana mu no. Esinkonwa wo maimu apensam no pomesebre. And I pay me chiamu akwa basonko kra dia badia. Wo hani nsia chiri ponkrom. Ya tudwuma de ne nsa ni da so wo homo bia. Na ye kotoni ma abosom no. That also dumienu. One fimpimienu ene edununum. Well, today being the 12th day of the month of May 2025. And I pay one point to say, Bibi Abokodian. Ene eye
da foforo. Now we're streaming live on Facebook. Okay, Facebook page in this one. DLFM on YouTube as well. For our WhatsApp message, you know, for Bram 059340 6565 059340 6565. And on the WhatsApp line now. Once with the WhatsApp messages in your faho, na fi yajibre, I can carry the amount. Ebusia, and I pay my mini wundin komo kakra. And koma mini wundino. Matune din say, who is your friend? Why? Anyone down for? Who is your friend? Why? Anyone yonko? Wadan for the same pana. Wo chire wa wo tumi boa wo no. Wadan ne sa nipa na wo ka wasam chire na wo bia ente no. Wadan ne sa nipa na owa tema edema wo. And pay me busa say who is your friend? Wadan ne sa nipa na wo ne di nkoma wo bia beti sa asem no. Who is your friend? Why na wo friend say wo ye wadan for? Wadan for na se wonni bia or what satima edema na mebusa say who is your friend? Why na what choose no say we your nyonko? Why na what choose no say we wadan for? Is that person you can trust? Nipa obetumi a trust no aka say me nyonko die me jinidi nipa so what to ba a better nyoma maya den say nipa no to me encourage you. Is that your friend? And the pay me busa say why any wadan for the say nipa na wotwetwa wo nanti wo hu say wo koso wa brabo ma na ye na ya. Who is your friend? And the pay nkoma me no bonom. So ebasi ye choose wadan for we should be very, very careful the kind of people we select as friends. And you'll be any fan down for keke. I tell who say nipa na wo fan down for no. We nyansi swaswobi e wo abra boso. Or add value to your life. And I pay nkoma mini wudi no. Say who is your friend? 18 minutes after 6 a.m. here. You're from Hitman. Good morning. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Yakodano minyesi unebise se wechini bia anase ya utu wahiemua eni yedea usube yepeni ayo hieni yoseni yetie bia na esu sena etisa gra wonyame shisheya washisha manema odini wusore tumina jiwon me or say a kukusha sinine. I see me some mammy pabo, and mammy mohu was it ni masha see any may. Now watch your midini one in Sayam Salmon and Tifia Dumaquadumbo. Or the sample, Masha see a ketua, or Bama Mary Kokuro. So no Asafu Yehowa, now I can't a baby Musen no see you. DLFM 106.9. And don't you remember Iradi Bay me one century. One of baby, I watch a mammy. And one many that's to say, baby, I'm a many day me pay you.
Wake up, Ghana. It's a brand new day. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Ama mesu yebumi bio etisa setina mo ayede amamio bini obuwa fo baby ya ya made me sabe somsu na yebasa che unie radisi want na tiasio ori mania so se ma wosoda ubrenyi na sunya kwa baby ato say you what tonight 21 minutes after 6 a.m. here. I'll pay. Najera de numa semudio so babe yo Ebedim komo pa. ama wakumato wi But the brass will see a bit 30 for the tomb. Now, if it was sit down with the man, Yanko Pond, what the about? Now, my old Freddie is 0593406565. 0593406565. 0534 050 199. Yeah, then Yanko Pond said. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Maybe I for saying. From Ben, because I fit my come to 5. Ben, I'm not paying any Yanko Pond say. And a pay Saya Samaku Algabilan, Telemakasi, Banya Samatuan, Yesu Christo. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Maybe I for saying. I'm the antivirus because I'm free. I'm going to go. Antivirus, no pay any Yanko Pond say. And a pay the Yamiasi. Sandra, a radiant question. My Mother's Day, oh, dear, at the radiancy, then also at the party and minimum color. The Amiasi, I'm a busia, the Yamiasi, I'm a dear, a busia, the Yamiasi, I'm a daddy Lumba, and then a busia. At the radiancy, so I have drawn my own eyes and then so, at the Nasi, I will not do it. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I for saying. Mepacho mama celebrate majolas. Mama no pay any Yanko Pond say. Hitman no pay me the Yanko Pansi ma on webusu enyina. Amen. Yanko Pansi my papa. Daddy Lumba on the you nebusu enyina. It's start to ask the Yanko Pansi e ma deal me fo nyina omu kwa. Sana me the Yanko Pansi ma me sumi nebusu. Oh Yesu di muti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I for saying. Hitman, Pacha family, because I feel new town. Lizzie, I don't pay any Yanko Pond say. Hitman, me Danyamiasi. I want a bamboo in a hair of papa. We two quite cry, a rather share me, so they may call me about some dream. Me who am must them touch the mother, but dream one of pay, and what you go so dimmy more for Sunday. Amen. Good morning. Good morning. Maybe I for saying. Pacha family is in Sophie Betty. Lizzie, I don't pay any Yanko Pond say. With the radiasi, then none of pay, one my honey high fefe. I hear in come from Canada. With an asset. Oh, when your mother gray, why am mamma me for? Then a day, that's a tin queen. Na moje di mo fusani ye si aye ye Canada. No boy na ye hu ban ye ni ekunum na. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Magini. Okay. Mama Magana pay any Yanko Pond say. And I pay the Gamma of the Asifunan Copon. Sayan for Mamma, a radia buyenbi. Na Emra, a Mother's Day. You will see a deal between you and I, your mother. And maybe no more for your mother. No correct. How are you? Nina, a radia, you will so.
Nyame kansero baby and son of pay me man happy Mother's Day. And can ya mami that the Lumba na yere. Ya man happy Mother's Day. O baby ya wo yo ba. Wa wo you. Me ma happy Mother's Day. Ya de urade ase. E ma man nyina so de yan kwache na wa ma ye hwe ye man. Nyame nka o baby ya ho. No baby ya nso nya na fede senna. Yes so da wo ba koto na twene. Na wo ba no wa benya omu ya udie o nhwe ba o nya na enti wo ba bia mo ne bre yi anope ye da urade asema na nyina oni nyame nya djuma baba antima give me that say good morning DJ Hitman. Yes sir, me ba chef for say yeah for me piano me kasa fit my new town anope ye na nyankopon se piano. I thank God for my life this morning, my life this morning. Amen. Good morning Hitman. me ba chef for say Moses Nidowinya. Moses anope ye na nyankopon se Anope asida no and be me rade de bombo pa ne hwesu pa na ye mu ye doso nti ese e beda na asida adum nti. Amen. Good morning Benya majo Asante Zongo. Papa Anope what to say nyame yebi yo anope ye di ka me da wo wase se unkran sesemu a wo de mai anope se fine no wadamfo oh adafo papa ebe ni se Yesu Kristo do Obia di Obia eti why dia pa me badafo di Yesu anopai apa fu Freddy afa mi to nyom kakra wate na sana nyom to amedi pa bebre beti batia do na di se Yesu Kristo nam no kan sempa no hwehwe nyame sumu no ansa na wo ebi ase ajapa di nyina ra wo be dani aja odasanie hwehwe nyame sumu no ansa na wo ebi ase ajapa di nyina ra be twamako Papa, okay. Amen. Asante Zongo, thank you so much. Good morning. Morning, Hitman. Me pa chwe fro say. Pa chwe Rosemary wayarifa. Rose ana pay yen nyankopon say. Ana pay me den nyamiase. Hitman. Nyame de enne 12 May, wodi afi ba kwa ma akam bagge no. Oh. Onya 8 years. Wow. Me den nyamiase. Semra na me sho baba na ma wo mema 4. Na rade dum oba 12 years ni. 8 years ni. But then I say, near or your mamma, on one who buy, on Shannon so. O man in your penny pa. No, my many petite or maimu. Okay, family. But then I say, bye bye. Bye bye. Good morning. Morning, sir. Good morning. Me pa chwe fro say. It's my good. Your friend is big. You can say for research. You, I no pay yen nyankopon say. Yen nyankopon say. Danyamia so I'm at the pastor at church. As Dan Kano, our used to do. Amen. Thank you so much for calling. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chwe fro say. I no pay yen nyankopon say. Amen. Yeah, that's so what to me, friend. Good morning. Hello. Morning. Me ba chwe fro say. If you are not paying the Yankopon say. Yankopon say na one dey ni bio. No credit. It's man. I heard some at the patron. E huni ha se fe. E no so ma e ma edi yawoda. O kan ho abeni abeni na eni ebusia. E ma ti so ni de na no pay. Aye yen Yankopon. Amen. Amen. May that say. Good morning. Hello. Mebacho man neso kakra I can hardly hear you. Mention until okay. Yeah, mebacho your first saying. I wish I have a new. Rich me me too no pay. So I no pay there. We there radiate. So I say so am the party any abusia any o my Ghana any DLFM so afro na wa say so am the party. I don't see amen. Amen. Me that say won so what to me afre anope. Good morning. Good morning. Mebacho your first saying. Sama come to 2. Mrs. Minta no pay yen nyankopon say. Ana pay da nyamia so me fie fo nyina. Ana pay afie hu han first. Asante chamada boju moje di emu afrusa no ye ma ko school. Han ma fe. E ko so dana se. So ye ma ye ni so. Enda ye di ma woda. Na nyina kan bom na mo hwe o mba na woda ni bi anya fefe ya. Amen. Amen. Thank you so much for calling this morning. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chwe fro say. Pastor Dixon Bada Akun.
could you go by the question already? Me pa try to pay mami too. I'm a person side the patching and I am quite at phone where the kiss about that was you. Madame as a Mary as a man, we as a man man. Then as Mammy said, you have to be a year and walk for benefit by AK, a drug tree, the Dutch, Emma, Daddy, Lumba, and the wife, the man. I want that papa. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning. Me pa try for say. If I show miracle any. Miracle ada pay na Nyankopon ase. Me the radio to say one man saying, I want you to call for to and near such a Monday. It doesn't stay in Bamboo. Amen. Amen. Miracle. Yeah, that's it. Good morning. Morning. Me pa try for say. Sister Adwa. Kasa free hefa. Agran Saba sister Adwa yinti wana pay. Danyamia se ewo mbambo ene hwesi a wahwe menene ma boni bia antie enra ye ma ye nda danyamia se Nyankopon aye sa manyina kan kada de Lumba na yere enkan ma omo DLFM ku nyina asidan kanyame so aye sa. Amen. Amen. But that's it, Sister Adra. Good morning. Good morning. It's Manapo. Me pacho me who your pay for say. Nanabu morning. Nana mami ti wana pay. The radio sometimes so the bushia bibu. Obomba ina hobai. Ama boni di antue. And my yeshemba. And what just she so. How do you see my ear? I say just the man. And the member also am producing my yes. Not a family yankee into me. The Amina was once. Amen. Amen. May that's a set one so what to me a friend and a page. Now live on our Facebook page. Piaga say Hitman, good morning. We thank God for being alive on the page. Or say Archimedes, or say greetings from Ejuso ECG Operations Department on the page. One also a huge media in live. Priscilla say good morning, Hitman, watching you live from Osu. And just on the page. One also huge media in live from Osu. Coffee Parliament or see it live. Pa Hitman Anidaso Wɔhɔ aguna bobikuma ɛhɔ na coffee edi free ba anano pay. Also fa WhatsApp message na answer also frɛ na fifo aseda bra 0593 40 65 65 0593 40 65 65. Now Savage just Hitman, good morning. I thank God for my life and everything this morning. Wishing all mothers happy belated Mother's Day. I want to say keep up the good work and stay blessed. Watching you live all the way from Tema. Can WhatsApp messages, Nika Crab. Good morning, Hitman. Thank you. Thank God. Amen and amen. Augustina Kofi. And free time, my community 11. Good morning. Thank God for a brand new week. From me, Mafia, Tema Community 10. Good morning, Hitman. I'm selected among the living. From me, Kofi, my Shaman Diamond City. Malena Glipo. As I say, Hitman, good morning. I thank Almighty God for everything in my life. And to also for WhatsApp message, for Bram 106.9. We say, good morning, Hitman. Thank Jesus. You're from Nana Ama Uswa. Meso me show no all the way from Awushi. No deba and pay 106.9 FM. Anidaso Wɔhɔ 35 minutes after 6 a.m. here. Maybe nothing will bear the wishes Nina Mediama Kama.
wa mama tia siese senyo sunya sasin warino sara na we mi from sunyi na refiho nyanu ma dishi moja efini kikebie niwo nonna ama medipim we jane nim enti me wayeta meshe wenyo nyam na makanyo moja ni tumino ayama me awawato beni say yesu we mami wasi ami boni ina wasenyansu irani majiwa umoja na mamejipi yesu nyawaye misu meji wechita awawato beni say yesu we mami wasi ami boni ina wasenyansu irani majiwa umoja na mamejipi yesu nyawaye misu meji wechita awawato beni say yesu we mami wasi ami boni ina wasenyansu irani majiwa umoja na mamejipi yesu nyawaye misu meji wechita DLFM 106.9. Oh, eyam parasem, nyankopon we yodo. Yesu doi mi dwiwa mi tiasi. Enka mi di ejuma kwa ben na maya a. Enuntu pape wu enimwasi ewo di mami. Na emo wa mama tiasi ese. Senyo surnya sasinte warino. Sarana we yimi from sunyi na refiho. Inyanu ma dishi moja efini kikebie niwo. Nonna ama masebi wejane nim enti mebono sedai. Achira masai na makanya ni usore tumino ayama me. Awawato na mame yesu mami wasi ami boni ina ewo makani nemu irani majina ama moja na mameji kami yawaye misu meji wechita yesu oto ije awawato beni say yesu we mami wasi ami boni ina wasenya wejane ni irani majina na mami moja na mameji eno na maye frendo ba 39 minutes after 6 a.m. here. I'll pay. And phobia what do one better than your mom happy birthday. So if you're celebrating your birthday this morning, you're my happy birthday. But here for Kwenya is up. Now for your Ghana men in a happy belated Mother's Day. Yeah, my man in a happy belated Mother's Day. But I know you're very, very difficult to pass a Mother's Day. Now, if you want my men to see, but then you never know. Yeah, my mommy phone in a happy belated Mother's Day. Phobia and the word one birthday, your mom, happy birthday. Happy birthday, and come across your man. It's your birthday today. So we are feeling your birthday. Happy birthday going out to you. Now lam le lam te. And your birthday, happy birthday, and come on now. Happy birthday, and come on Nati Boras. And your birthday, happy birthday, and come on brother. Elizabeth J. And your birthday, happy birthday going out to you, Lizzie. Papa ye jiwa. Happy birthday and confirm. Happy birthday and come Kalima to being to Sani.
I know your birthday. Which I name and me bono said I Chirama. Ajwa Garden, I know your birthday. Adita Saria Uku, I know your birthday. Happy birthday and come on, Abraham Mateboy. Abraham Mateboy. Happy birthday and confirm. This one is coming from your sweet dad. Papa Swaba, happy birthday. Abraham Mateboy. Happy birthday and confirm. And it's coming from your sweet dad. Mora Frederick. Also, my happy birthday. I'm going to share one your case here. One for free at Dumu Quadumo. One more Hubai. Mr. Brew, I say, Hitman, good morning. I love this in the collection this morning. Meet you, pa. Also, James, I say, Hitman, good morning. I thank God for how far He has brought me and my family. That's not to come on the show. Make your stories making headlines. For what crowd animal boss wanna pay the baby? I don't share you made him come up. Bonnie baby baby madisiadi kawana no beji minpa nasasi danka ejo nyami do bakrune miss demi wayeje semi kutuo semi soruo na mimpe muka se yasada samenyina mumra meshe majikwa hino nyawaji. I pay my members as I want to mention Suano. The castle water is life. Now, maybe I make us a water. I Lumba Supana Charming water. I didn't so be an was on Numkake. Wunum Musia. You sure a Wunum Lumba. Supana Charming water. It's pure in every form. And to what your friend. After years supply will be baby Obia 0555 274757 0555 274757. Lumba and supernatural mineral water. Ensure you come up into Numbi. Why? Numbi na fe bibia enkoyi emfama kama pa. Coming up next, major stories making headlines in the national dailies. Some be better na say na fe odi kodwa ko wakrata no emo boso no wodi nyina aba na pay. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune into the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here.
de pachimia. Meje se medidio, se manamo, se masha, waro waro, minya mie, baby mami oh. Meje se medidio, manamo, masha, waro waro, waro waro, minya mie, wacha sunya mia. Chamana so abwa inkatia so makwani Oni yamia wachamana so abwa inkatia so makwani meje kamio Yankopon be a grand fama. Won't be a quack as your pan fama. Won't be a sika quan fama. Won't be a quantro quan fama. Juma quan won't be a fama. Alabama, I mean, one didn't come up a crowd. Give us speak up sauce. Now make for the Amawa. Give us speak up sauce. Now for premature ejaculation, sexual weakness. That idea was so to me now. Nasopa. Kobaso Monday Bonaqua Bibi. Oh, Bandy Bedra Bruta. Patisika yo ba ho ade na afi wontumi nkokwanswa ba ne bedwa pa antima unsanka give a speak up source premature ejaculation sexual weakness yeah, they give us cold capsules about and they are very very effective for waist pains quality work my hair work constipation I am team give us cold capsules and give us a bamisha I don't know support your immune system no I could see malaria I could see typhoid and I feel jaundice what do you want my idea do any best in more than sabe pia and no appear in check lost of appetite only give us a bamisha now drugstore be a pharmaceutical shop will be a also pay give us speak capsules. Give us cool capsules. Give us a balm shot. From Penny 12. That was 0543 222 470. 0543 222 470. Make sure you're from Vincent. I'm from Vincent at the same. What's your shoulder? Good morning. Where do you mind for you now? DLFM 106.9. Yeah,
DLFM 106.9. This is the day the Lord has made. I like you that's all I wanna miss a show. One year me I'm at the patch me let just a medidio. Some animal, some asha, waro waro, minya me, yeah, baby mami oh. Let just a medidio, animal, asha, waro waro, waro waro waro, yeah. Wachasunya mia, wachamana so abwa inkatia so, makwendie. DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Twadana kwami pese bie ma. Ata waso tumu twa hwana ba. Now Wisdom Faith Prayer Ministries are in control for all your spiritual problems, marriage problems, spiritual marriages, promise and fail. For me to me show one will fail you. Marriage issues. Out of fabric. Wisdom Prayer Faith Ministry. I pay you from Pibo and touch it. One try the iron top. I did not quite your BB. I did Wisdom Faith Prayer Ministry. I pay you from Pibo and touch it. When I check why you are Blakuma Junction. Friend was 055 665 6362 055 665 6362. Nana for your fan pipe on Tower Chief. And go back at Animal Boss one about.
Wachamana so abwa imkati ya so makwendie Ghana ya celebrating and I say we are fananyina. We are celebrating man. I can't cut it out. See my man, you know, happy belated Mother's Day. Ghana we are some man, you know. Happy belated Mother's Day. A minute to hit up on the hour 7. This is the day the Lord has made. And I just saw me when I miss a show. One year, my departure, in fact, the American kind of person Yankupon Ishramba pa. Wabayem na woda bosomem kruntino. So wosi umumba nesewa wobayem na wodai bosomem kurom entino so woti wiase mo na se umumba nesewa. Happy belated Mother's Day enkoma wiase ni Ghana menyina. DLFM 106.9. DLFM 106.9. I'm
2 minutes after 7, and my brother is sitting. So maybe at Nasa. I'll pay ko wakra and Moboswa. What the bread. I have a massa maybe a quaban. And the ko wakra and Moboswa. Yan too free hop. But I pay a bedding come up for WhatsApp message in from Bram 0593406565. Rasami, good morning. Good morning, Rakobra. Bibi Aboko dear. Yamiadum. Now weekend in the Santa Choir. I know some very hectic mapa. So stressful. Who's an obre. Badia ne womb. About bending. Anna, yeah, so this year be free, ma. Na pa. Bending. To me, my yako. Why? Medas. Someone to me, I could prepare BB a chicken. Oh, Yamiadum. Nice one. But I'm so. Na Ghana ma ani wiase man na Mother's Day. Nti mo happy belated Mother's Day. Sure. Na dia ya na so ma me ntiase a ana ya kakra but bibia be kama obe ne den edu ema no awoda sa na ana so na pona kese a ye hye na ye de bo ema baso no ye da ehu hia efise bra kobna wo hwe ema tete o mo fam akwana badie se woten kana ha dia ya wonta ehu Oko Enquires na bra kobna oba kwa efuom na ijaso no na ne basha nachi na ne ma foforo kita ne nsem na je se nyasem kuma o na be ma 10 gram kita kotokuro di nachi saa ema ne bre oba kuro kesiem nso a edwedi ahodo ekoso nyinaa ema ya na kopa bibi de bafia ye nkasa mema nyahwe mema so bo mo homoden ye o mafom de bia o betimi ade aye bet edu awoda kesiesie de mama ne dia ne ho behia se ye be kai ema ne abo wona baso o hwe papa chat ko dwofu so nyumi ana edase ya o kan nsem ni nyinaa obi ko awo so kora womba be ma ne after so ne oba no ada wafa efuru no ono wa wie ne de se wote akire ne wo hwe de be koso obey mumi ofie ne ade bakobdanya yizo sa wo ka wo ba wogina wo ne nkwankwanta and sa kokudro we no na dade Lumba e ka wonyo mi no sa akokudro ben kura na te sei aya na eden se oba e be fafuru bakobran sampo se ne bre bi dro be kwa wo so no kura ne ma hodo be famu no ansa na tam no kura du se obe kwa wo so no bakobdanya yizi e mani bitumi woni mekurasi dan otumi poropon dan ho na owe hire ni ade na ono mudi nyama bi ehu hia na de ono mokon ni ade a tinya me ya adom na oba kwa wo so na osampa na ese nka be ma no wo bia wo ye ni show pa yes wo bi pa de a na ese wo ye ni show nti ma na mu nyina happy Mother's Day endra so me di ho ya wo se ye ntimi amfa mesum gi se dwumadie namba o momfa ncheme nanka endra ne ye da nanka no pa na ese mo kwan nanka obi atumi frɛ na wo wihye ne madane ade anti di ho ya pa kwantu kakra ba mu na ma ye ntimi amado momfa ncheme me ya adoma mirepam no bibia kwanya no ama ma ne nyina nti momfa ncheme but wo ba na wo awie no na bofra ne benyi bofra ne ntitiye mu bofra no ne nwema kakra wo se ma me ne ye the table Friday chino mama ne yasa de ni nyina wo batan yo batan empo na abofra na kodin semoni ha mama ne num se semoni we di abofra ne die no wo batan be gina ne banachi na ade a ono wani mi se ne bana anye ne yesu se be ya obebo no bana ho banti no na se ode ne nkwa esi ne bana de na mu na wo pre ema ne ba no sometimes batan adwene wo ne trem ne se so ono no wu na bana tena se yakura na ya na ope timpempi no ya ta se wutia follow news ade ayaya ne ade obi wo no mu asase mo ba me kaisa na nsenya madam bia ne ba ekwa asore a ofri asore dem ba ya okohye ne kios me jahye no asema wo kan se nka ono ne ba ne etena ase ene ono ne wu ya anka wope we kira badaya aya na ba tan no tituru ne ma no ewo edema wo no ma nti e ma de bra kobna ye kase ye bo ma ba so a yenwie nyame hira wo ba bia wutia no pai right major stories making headlines in the national daily samebi atena say Bakobra medase ene akonya kese a wode amame be yedro no aye kuakrata moboso nti kuakrata no
yɛte yɛbɔ ase na yɛbɔ na poso ensɛm titira edi mu ehimo no na yɛbɔ so de akyerɛw enti wokoto bi na wokenkan a wobɛhu nsɛm ahodo a edi ahim ɛwɔ man Ghana na ama no ne enyinaa bi omti yɛn san yɛbɛhyɛ ase ne mfa nkyɛn akɛse ɛmfa man ya listeners ne bi a wutie yɛfiri bia no akyirikyiri ne bɛnkyɛ yankopɔn hyira mo sɛ da bia da no mofa DLFM 106.9 ɛyɛ mo kasa fidie prekope blako bɛn yɛn hyɛ ase ne yɛfam free daily graphic daily graphic wakata no ɛde aban ana wo kyerɛ mi sɛ auditor general etimi recover 12.7 billion Ghana cedis a sika a watimi afɔ so agye no ayade ɛkɔ nka ne pam de ko akrata he kyerɛ mi sɛ Ghana sika hodo bi a ɛkɔ kaka a ɛte sɛ miamia hodo bi a nanka ɔman yɛ ho ɛkɔdi mu no wabɔ no ho mɔden etimi aboa ama sika bɛyɛ 12.7 billion de Ghana yɛnsa etimi aka ayade a ɛkɔ nka ne a okunini daily graphic wakrata no ɛde ho nsɛm ɛde aba ɛmontene ɛso yentu fa ne yakopie mu ɛwɔ daily guide kuwakrata no na daily guide wobɛhu ɛyɛ akanen penipam na oda national ɛyɛ signal ɛyɛ bilo ano edubu ahen mfoni ɛda ha na musin na nsɛm a wɔkanya sɛ edubu ahen bombshell bi a wato no ama isi ameke sɛ national security for to ayɛ hyɛ nya asɛm kuma kram wɔde moto akwɛde sɛ sɛbe John jesen de nipa bitumeche no ɛde ne to ɛde si anwam ma ne tu nyina yɛ hyehyehye no sa pepe na ɛkɔ so national security for akachi a enya asɛm kuma ne nyina kyerɛ mu a tansa hodo a wonom ɛde abɔ edubu ahaba we ba ye watata no opena che no sɛ wediga na sika egu ɔma yɛ mu ase no edubu ahaba kyerɛ mu sɛ sika pa NDC amanyoku no ɛbɛgye di firi ɔmo nkyɛn ɛde kɔbɔ ntoa ɛwɔ mfimpim yi no ne aduonu nan bato mu no ɛpantoma ɛsinikuru ya sisikadi ahodo a wonom ka sɛ ɔno na edie no oni kapra mu sika no MPP ebi wo mo ho na afin so NDC so sika akɔhye wo moto no Ghana man pani John Dramani Mahama wonim hu bia sisi ameke sei national security for to ayɛ hye a enya semekuma kura kratai ɛde ho nsensem ɛde aba emontene som Black Oblen ko pie mu ɛwɔ the custodian kura krata no na wobɛhu Sami Jamfi ɔno ɛna meke sei no ɔda good board na no na abɛhu ye maame Patricia Siedu sɛ Siedu anso ye maame agrada ne foni da ha no misin okay mama part na Sami Jamfi tikam na dollars a we ye kuta ne nsem $100 Sami bi I like the caption this morning on the front page of the custodian the caption no I love it what's money swine Sami Jamfi sprays dollars on flashy agrada and the adjective you did describe it agrada no yeah flashy wow money swine the sika ka so hianya di money swine nti Black Obra ekwa nsema wo ka no kyerema Sami Jamfi krata fa etoso miensa ewo di custodian ne kyerem Sami Jamfi na epetepete sika edigu agrada asu anya sem kuma Ghana fo se de amanfo asu nsem bu mu keka ho nsem na modwen ho monte ase bi sesen na NDC amayokoi wono mo bada ben anya hwe kura be ye bosme makoma ko be de se enumpe na ono mawura mu yum na Sami Jamfi ba ye adwuma ben pa na o maye ede aboa Ghana fo a enti kobrane etimi abuawura bagum na nansen ya de okoto good board ano a dollars ene watam ena wo petepete agrada aso Ghana fo bi chirim se sana motu Sami Jamfi atu de nyamianim ne kune se dada na sama nyofo ne de dada na anti Ghana fo bra na mkoso mbebregu akrokratai ede ho nsensem ede aba emontene eso sanso na behu chief justice ne mfoni da anum se kratafa etoso emiensa ho no man na Obama ne say we are watching your moves on CJ Commonwealth for na eka say omani abere pam na aroyafo a won ba modern di omudwuma o eye Commonwealth for akati chirim sem omodo omani ko tu awisi e na ehwe ade din saa na namutu a Ghana man pani John Dramani Mahama enam tentenwa etu a opese oyi oman Ghana otemuafo pani na odini fie abanwa so no wanu mu chirim say utumi hu ne pofe se Ghana man pani de wo ye etietia mraso sebe obi eyotemuafo pani a ansa na betumi nya kwanya eyi no ede afi na adwa so no agese wo ye bibi pote a saa de kro no etietia mraso am ene wo ma na hyehyeye ene ne mra no enko ne senti Ghana man pani John Dramani Mahama asatena wo ye kese no ontumi fanyina so pa bia ma bonten enkyere de kudi ntira ye ma Gertrude Alabai Saba tekno oyi na de so ne senti wonu maka se chirim sa na montu a Ghana man pani etu no wonu do mani ko tu awisi ene ehwe ne din na de woye no ehu pa akwa kratai ede ho sensem
ede aba emont no esum sanso na ubo wudam a ewo di Ghanaian publisher kwakata na nefa etosu mienu ho no ma ekro no se CDM slams Mahama over COVID-11 U10 tikatafe tosu mienu ene bo amane wo di Ghanaian publisher ene wo ka se Ghana mampani John Dramani Mahama emna na wo bontoa ebepre omagana abenwa kese so mampani akwatena so na aka kire Ghana for so wo ba COVID-19 anase COVID-11 no ubeyi ede afro no masabisa eto ayitua emfaso bia ne so COVID yi eye China for ne kofa ban so ne China for nyi hoto eba ne sen na bande de twemu etimi ekokofa COVID-11 ba ya o manyin so yehu ni patitire bi mpo a COVID-19 etimi ku wonom na wone mu kire mu kura na COVID kura ba ye no sika Ghana mpanifo enya wo ho di wo kurum hanye sika kuma kyese nkuntabu mpo entimi enye dwon mama no ehu de si ye pote nanso Ghana mampani ehye bosa wo ba wo betimi aba betwa sa COVID-11 nim nanso Ghana mampani ena wo ba ye krokro da dwon wantimi antwam woni mu kirim se Ghana mampani ekirim a niam ahodo bi a ehye wono mkrata ahodo mu a IMF fo hye yahodo abanda da ena omokoye no COVID-11 no eka ho binti ebeye den saba no betimi atwam to mugusua ni mpanifo esin kunwa ho kwa wodo mefa so a COVID-11 no betwam no mo kirim se tapi CDM se enka kire Ghana mampani se wadada Ghana fo wadada yen emra wo petumi no wanka ne sei enti ebare se na ne wanya kwanya wo ba ye wo kasa anko we eye CDM fo ensema hodo mo de ba ya the Ghanaian publisher ede ho sensem aba emont no esum Samsona Buankra project key on government agenda GSA siwo ena kase kirem sem wo hwe Buankra project ahodo a Ghana mampani pese we ye no eye de bebo apa ma ne ma kwanka de mama ya ntia be ye nyina sebe se de aisa wo kwa yi asena wo bon se ye nyina yempene ne ye mo yensem enfama Ghana mampani John Dramani ma visen kodian wo kono e kwanka ne pa kwa kraten ede ho sensem etimi ede aba emont no esum yenko yanimam ne yenko pie mu ewo di new publisher kwa krata no sami jamfide ne ogini din pa ogene ho mra ne kwa krata de aba be hunifo ne eda ha na agrada nso de na dollars pa egu ni nchen no enyasim kuma na we kwa krata we no kira wo kire mu ni se NDC food soldiers na ni abre wonu mu su saa se enti NDC mo ba ye enu na hin bia o NDC ka sei ewo honom ena nti ye na ye boye homodin se NDC fo ema ye de emoja eto ekise ne aban bo ya pere ye me ye papa bi ni mukura soma nipa bi nkwan kwa da sen mu na mo pere ya na aban ba ye se mu nimska cheche mpo a anka ba ne sen ena anka manfa ma NDC amayoko ni mabia mfa nya adwuma yem no batumi ekobie sika nti saa so ewo kai mu asaska we ede akwama agrada de mu kire mi se se me jamfi o ma de hu ya papa pa ne ma watui de nyame anim de kure ni enya de pa Bakobra yento asoku akrata na awadi new publisher na wochirim sem CDM tells Mahama to cancel COVID tax enti CDM for ndem de kokobam Ghana mampani sen mani ade obeya COVID tax no onya se odanna na ho saa no mpeso obeka no kure wu ma kire no ontwam na boshe ohye ne Ghana for nyini ni se mampani wo kan ye na waye na yemfa ho asedama no sanso na ken we ye ken promise ne foni da anim se no mo chirim se sada no me ka kire mo ana manka se wo kan say ba ko be din kunim ba se papa ye oda hai wo se papa ye oda hai but when timi ense obo na se papa ye oda hai se ni pa miensa and battle between two kings and one god na me cho say you oda hai wo kan nti dia me kan na but ade we na nkasa na ho da ho se wo hwe adwumaden ana ken paluta mesime ken promise aye na na ya ade na bibia edi adanse se obedin kunim na obi a na de ma werɛ ho eye patapade na mogede ma fancy garden no eye me yapa yefensu o se unia aye nka bi ma no wabrɛ wankwa na patapizi wasa wankwa na dia hima wiase afa na nyina di asafuru nua na mpanifo atumi afa kuntuna se age dia ma fancy garden patapa me chia no pe wate ya nanso be nden nyehe eno na ma patapa yanse den hu se sia yentene ka bi papa bia egbebu na bam sa de ya de ya gifri unsem a ha genti promise de nyame adom se meme na to bia se Ghana de ya parties of the year ne de ono anaje ye enti Ghana fo nyina ye moye nsem na wa ya de hwe no nyuma hodo to ye no so a wi ase nyina na wono nsini from taking promise o se fata abasobo we de wa wo kan ye wo fa asra na wo kan ho asem ti we de o se fata pa the daily statement kurakata no so de abawo na ba ko bana Ghana mampani de na ejegu ne chemu no sum wono mu nyina e kan bi se COVID-11 ne de Ghana mampani omo ti se amanfo ho adwiro mpa amuso mu nim de nti asat na no stere na
ontimi ntwa mu nti ɛyɛ ɔmo ya obi akasa saa ha dwenye pam saa nso na hawa kumsin nani abre ɛbɔ adwumaden aboa ɛma ne matumi akɔnka yi ɛde ama MPP amanyɔkuo no so boaboa mebunu ne sese nipa bi ano de akɔ atena kɛseɛ mu anema ne wapa wotuo no kurakɛte de ho asema nso na bawomia urges MPP to put past behind nti nema hodo a atwam ɛwɔ MPP amanyɔkuo no ma no ka ho bi ɛma wɔnom edi ntwe no ɛbɛyɛ Obia ɛfanto nkyɛn na ɔmu nyinaa nya adwumaden sɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛmfempe mmienu ɛne aduonu nwɔtwe abatɔ kɛseɛ ɛda wɔ mayi mu a ɛho bɛhia sɛ MP amanyɔkuo no bɛtumi kɔnkɔden na ɔmanga na akonnwa a ɔmɔtena aseɛ mɛkyiniɛ bɛpam aboa wɔ so no ɛde ne kɔtoo kwayɛ mu ɛnɛ aduane obɛdi mpo abɔ no no wɔma mmɔden no mfa amanyɔkuo no mɛbɛw a aka ne ɔmampani bɛgye akyirɛ ɔno kɔ ne kɔtu frankaa ɛde ma MPP ɛwɔ mfempe mmienu ne aduonu ɛna abatɔ no mu Dr. Mahmoud Alhaji Bawumia ono ene ka san sensim wei sanso na national voice kwakata no so aba sanso na CJ suspension an attack on rule of law koma wodwe yaka ho asemti no ye nsense da enkoma asembio ni nyina ne se Ghana mampani kwa wodwe first of tentenwa na otu chief justice no ena kwakata yi ede ho sensem etimi ede aba emontene so sanso na Guta calls for price reduction amid CD's appreciation. Guta calls for price reductions amid CD's appreciation. Nti Guta mpenifo ena mo ka sei na wonu mu chire mu anansen no ohwe Ghana CD na hoden no egusu a ekonkoden a oni US dollars ne kusi aka no Ghana ni apa ne suma prepare no kra na bibia konkan enti obesere se we na ekoso dia ene Ghana dwadifo de biada da mo kan se eye dollar na kosoro CD ni ntimi nya hoden ti se ne yamya yadom ama CD no appreciate dia ene ne mabo enkofom efiri se ne se koba se CD na nya hoden agya ne naso na watimi adi dollars ne so nkonim na ne mabo egina de egina de na sa petampe di otima na otim sebe nyansanim enti saa na ne mabo no enkofom ne ehunu se yes CD na ne mo ne bokọ nkan no so Ghana arofreto ya brabo ma ya nya so mfaso sente saa pa de a ene na sebe CD na ye keka se bo no ho mo na sebe nyansa bia ni makwa kratai ede ho sensem ede aba emont no esom boko nkai echirim se boko on fire again over 20 houses touched make say no adan mako be yadu no ena boko ne potem amanfo set fire wuma wonu ma hye nyina ena mentem ho ase ahodo ekoso boko ahensem ho ntokwai etu antwa adan be buradu no ena nipa bi etimi di jade atuma wonom ase nyina make say na kwakwara ho sem yi pa akwa kratai ede ho sensem etimi ede aba emont no eso yanko ya nimu ne yanko pie mu wo daily analyst kwa krata no kasa wa chiri misem o mampene be de chiri enche bia no obehye adwumaden ase no abu adwuma besom Ghana mampene John Dramani Mahama ana afi o mampene ebe de chiri nana Jane Opoku ajiman foni da anam na wa hye white we nkunimdie na abai Ghana mampene so abbo no kotu anyasem kuma ana Ghana mampene John Dramani Mahama edikre se enche bia o mampene be de chi besa sa bo dwumaden asom Ghana sompenti ye nyina yenta wonu machi na yemo ane mantimi enkonkan emfama o man bako bransem no de edo so pass se be otwe hu mi nanso enam tam ne ntino yemfansi na dwumadi ahodo aka no yentoa so because edoso semene doso pa nanso mere ntino ye nyina we sunu yafa ko akata mbo so ne nyina no na yemfansi right so me bia no pay me das se ko wakrata no emoboso no wo de abre I'm going for a quick commercial break here ba komo bebiri wo hono ma yebebo twa me besisi a I was in a town na mensumenya ba shemechi na mensumenya ni je o ma wawe mu akos na last time I go hospital no na wose dey important na ye wo wose me tube no mu asi na fibroid nso kakra na say ochina say afi kra de ma bre surgery so dey you don't need to undergo any surgery. Dreams Fertility Clinic yeah whatever community 22 ekuta solution ni nyina Dreams Fertility Clinic ane wodi fidie ba hwe moja no nipadua mu ehuna de property yeah hawo na kire aduro kura won fama wa ebemu anyem wo mu ndonya chemicals asembia wo UK and New Zealand abrofu bia wa biye wo habamem na ye nduro no oyo ba wo tube mu asi wonyin sanya no wapon wo bra asizi ana emakora fibroid irregular menstruations tese bibia esi awo kwan de Dreams Fertility Clinic wato le tai na ye mema nso wo sa low sperm count be ma wa ye mbre wo pem de ntimi nyina so ade ma board ye so ana kudam for Dreams Fertility Clinic 0597 225 389 ana 0599 555 22
220 and 0597 225 388. Hey, Kwame, at the Wakaboom one, I saw one of Maha, when he sat to set the woman about quiet here. We are dang. Akosia, a woman. Isi amenumi anya kama pesu papa no ma chumebo so na kase anope dem dia semasiu anope ya na na ma mensuo bia no mensuo kroje aye fe no Lumba nsupa nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth kwa mensuo de wasa wonom bi nsuo no ye kama Lumba nsupa ma me kanhwe Esu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, said the Akosia canon. They said, my bush afford the mamma Musupapa, a Lumba and Supa, and see about a jama and so any asset get to a craft. They say, I don't know and no one will be a 2 hour tongue, or don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Chesapeake be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and Abomadia Buano, and they bring you in Sione, in Siane Lumba in Supa. Sania, I don't know Musupe Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. Or the Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and who ensembia dia. Waiting for your website at www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadiyina ewo ho. Lumba in Supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Aji Ejedian Kratue Atum. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right, 24 minutes after 7 a.m. here, and I pay. Kotoni ma boss me that was do me no. One fimpi me no and here do no. And I pay. Sami bi atena se Kofi Wahanam na ye betra se na ye di nkobo. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Bibi aboko dia. Brasa me good morning. Good morning, Brakobra. Na bibi aboko dia. Ami adom bibi ai fine. Abraso si ye di nkomo pa. Na enkomo ho. Komo ho pa. Wo mai mu nkomo na mpese ye bo. Sami bi ye to aba wi irrespective of the political party. Sure. E dia ban no e ba power. Wo mampani a ye to aba yi no e ba so oba be som wo man Ghana. Enye party nti and wo ho. Although say or campaigning on the ticket of a political party. But so be your mampani more mining nyina. And I pen command me pese ye bono. His Excellency John Dramani Mahama. Mampani Shegana Fobo. So about what the 24-hour economy eba. Sure. Amagana mebunu enye dwumaye. Kwasem. Mesika ba mebunu botom. Mo na sitremu aye kama pa. Now question na me busa no pay say 24-hour economy a mampani share bono. Yen kan yensem wo kurom hanom. Betumi ama 24-hour economy etumi awie payo. Na so be dum so. Asama make no meka na meka wie saying. Electricity Company of Ghana, ECG4, our platform what do releases etoso power outage. Now every last month over 30 power outage press releases and one whatever. The whatever latest one, whatever one from baby endra 5 p.m. Now the Electricity Company of Ghana, Thermal Region, wishes to inform the general public, especially our cherished customers that our current power outage that they are experiencing is due to outage from the Ghana Great Company Limited at Tema New BSP. Affected areas: Celebrity Golf Club, Vivian Farms, J Medical Center, Spintex Junction, and the list goes on and on and on and on. Listen, it does pa. Debia ECG a release power outage release. Now the question I mean say with the 24-hour economy of Mampani, pese kosu ukrumai.
dum so ebetumi ama na wie peyo brasa me machi biem be je so bra ko bra asama obisa no asama hu hia yipa na edika no yensa fa nchi akese bio ensa man ya listeners no yensa ma makwaba ma discussing dwumadie ne so na ene se edika no yenfa ba so bokese ma Ghana man pani John Dramani Mahama se onya abotaye ene tirimupo so opese wode 24-hour economy edeba na Ghana mebuno titiru mebuno ene o mama ni nyina enya adwuma ye se be ye beboa na unemployment rate ekosoro no eso betimi ate na o ma no ne ma ko nkan na Ghana sikasem etimi ejina adwene papa Ghana man panin John Dramani Mahama enya opese wode boa Ghana man no ade papa nyame nhira no ebio nso yenyi amanyosem entu baabi si nya to abawi ase de odi kan kan ye no yeni amanyoko bio obi obefura tena Ghana benwa so no Ghana man panin yeni political party bio ya to aba Ghana na awutie miye ana na me na ebinim okasa na nsem mo keka ye na metumi sese Ghana ni oto abawi asara na oda ho hya amanyoko atade en na ya de bone a ekum Ghana ya to abawi a yenya politics bio yenyine de ya ho den ene yenyansa etai o man panin achi le oye koye no ya bona baso de enye no na ya twena adwena siso aka ne ma enya awo ya kire no se be ye obetumi aye de ye na o ma no akona ni bompuntum sida meka no Ghana man panin so ade hunu no me huni se kuafo nko na 24 economy no muntumi nya bia firi se kura ni ntumi motoch enkodo nemom enyuma aka de 24-hour economy no bia betima yibi bako bra nya hwe ni sei saa enyinam kane adu nwadundum na ye ka no ehon sem ne doso ne ye obibia ye frɛ no IPPS saa IPPS no eye independent eye power producers wanom ena mutumi enya honene na omaton ede ama ECG the Electricity Company of Ghana na awutie ma na pentie ne yepam ECG for no ahonene na nyom no moye eye IPPS for na eye companies ahodo okopiem takrade ne ade a eye takrade friend say thermal plant ne ade a so no asagri ne ade sa ne ma ne nyina ye independent power producers omo na moye ahonene no ene gino produce a na omaton ede ama ECG ne je a no no distribute amayen abaye fie mo no ama ECG tumi di generate power menye nsa ka bi wo fie ye de boye bra wo fie na ra hosema wo mni say sa independent power producers no aboka aye ahonene na wi o maton de ama ECG no ECG fo kokoto a na o maton o munkotua sa independent power producers no ka dumso na yekoso no ne fale by nanie so be kaya abanya baye be ka kire Ghana se de ka almost 68 billion Ghana cedis o ma men check me fat ne ye bibisa 68 billion abanda da no ja to ho e wa nyinam kane a ECG fo ne ka no bra koroma yetiwe se menu mienu se meton ade na me de friu na be toko wantua na wasan beto me de ama wantua to so abaye sebe miensa na ade woto ye wantua ka esi da ne ma biem benefo sebe se woto ade na woto ahuna wutua so se bod na mokre de be friu wa hunu na kwase ya sebe ni bolo yentia so miensa yentia so mprensa enti aso ye hwe nyinam kan ya so ECG no omo no moto power ne de free IPPS for nchen bodo moto a omo ntua omoka enti omo so bufu a na omo agi omo power no afina ECG ne kwa befa so abenya power na ode aye adwuma no fa ya men hwe di problem Ghana for face nyina ni na de ya meya na ya metan ne se wo hwe saa meter banda da ikofa ba sa lupin meter fun sei na omo de ba krum ha bra ko bra to gu so na ni nyina tetew bi ade kro no ni nyina ye sika mpanifo atena se ye di wo krum ha eho amane na mo de ato Ghana for so sa ECG no Ghana ni a wotie mi anope no onu bizane se wontua ne light bill ana mimi tuei me nyusu analog debi me power no se sa na se manto bia no akọ off ti debi make sure say me wo sika wo so enti mimi tua Ghana ni a wotie mi su tua so bi eyusu anyam kane na se wontua ka eyeme na se me kwache no hwan asade a ECG fu asade a ene se hu obi a oyusu light a wontua no ye che no baba ko ba no cross me wo mni same eka ECG fo bo no yentimi nkase dodo na ye illegality minyi ni da eye sika mpanifo no ba omo de sika ne ye campaign okuruma that is the saddest truth okuruma MPP NDC omo tete ebro omo tete ebro na omo koton a omo mfa ebro ni sika no mfa nya ebro ye na ndo kwa ye nkuruma
na bro negu braboni amuti krum hebo na Ghana fo hu na mane se Ghana man pani John Dramani Mahama se wantena se na wan plan for long term solution dia ye boa dum so afi bia beba MPP amanyoko no hu ne se obeka ya na dum so no guso na yekoso ene ye beto bra motena se na musuma afidie eye ne bibia wo saa na power ne ye den egina so ye tu wie ya pe na tew what ya say aba ni nyina wo ba saa na mo ye MPP NDC Obia pe immediate results and obape opeso ya ade bi putupuru na Ghana forecast settings ya ade e na wo ba yo ma ya the settings nko na mo de okurum ha wo se betena se na ya prane na ya hunu se ade we na e wo ha no ha wo ne yesi ya ntena se na ya mpe long term solution to so say e bi ebedu fie sei na Ghana enyinam kane na de bi ada ye top power ne de free baby ne yetumi ntua kana sa anamotu ne ye jai ni sentence ya Ghana enyinam kane no eja ne na so Ghana fo ma Burkina Faso fo enyinam kane enso Ghana ho kire ne okuruma adentra yen nyanyam kane ne bitumi de bi ma Burkina fo ene amama hodo aka but ye ne Ghana fo na ye ne ayetumi ma other countries ne pa no ye ho kire yen adan Obia ba open immediate results ade ye metan so ne se omo mayi o manim so omo ya manyofo na omo tetete amanyoko na chiri kura na omo de kura metan wo ka no kura ne so a na ho ya omahi wo ka no kura na ho ya omahi na mo tagel I mean let us call the spade kuna ya timo no bra kobra say ye ma ye ni amre ni nya ma amanyoko amanyofo na hu o masade ya Ghana ye be brepa fi se dum so no bra kobra se mpenifo ntoto ne bedu ba ne ye be ko black out totally I'm telling you ana na me tu kwan mfifire pa ifire me no la ko bra fide me wura kura ho mi ma toilet ya toilet egu ye mita so bibia ye adwuma kama na preso de ya mpo ni se sa ekoba na hye wo niema obi ama wo ka prempo na mfide nyina sesei obi antumi nkasa je 1 cedi wo de ko yisi je fo akase a enkwese hwe na mo bo amanfo ka wo kuruma adan de na Ghana ni aye wo ye tuaka esi nya so mfaso in the best going forward Ghana man penny John Dramani Mahama so pese 24-hour economy no ejina na so dia omo no modern so betumi hwehwe long term solution e dia to enyinam kane ensensem so o mai mu ha sente sa pa na settings ne dia ene Ghana ebebre se be pa bibia ni manim nya aye na ya de sese be wo fase nentini kuro no ne nan no apro kuro no ewu etupa o yin se ne de ntomagu bia kata so keke enti hu a hu se bibia kwakama na wa hye trawo egu so enti hu so obo life ko but se wunnim na wo ro trawo no firi ho na hwe ne na ho ade tare ho abra ko bana wo yim be hyew sa na Ghana man na ye Ghana man no ai so obi akuro kese etu no na wade ntomagu akata so na wa petra wa hye enti wonam kuro mo bo life de so bra ko bana wunnim na wo ro trawo na pa na hwe ko bana na ho a ahwe ntu man bi o sa na Ghana man na ye sisi yesre ho mada yesre Ghana man pani John Dramani Mahama yesre no sisi wenya beje Ghana esi usre so wo man pani ni de wa wudi ne bebo ye ma obi adin eye wa na yankopon so dai se beje Ghana si ho na bebo o man ene waje atum ene Ghana fo nso waje watum prekope endo ye papa fama nyosem tu baabi Ghana ne awutie mi fama nyosem tu baabi Ghana chechire ne kanko ene ye nyina ye pe ne puma sibre nti bra ko bra de bebo ne say sa independent power producers no yentua omoka untumi nkonkwaje yisi sika na mo fa nkwaje campaign wo kuruma wo amane ye hunu nyina efiri sa ne ma wi ya yisi gisika no woni mi se aban se yisi gine ya aban dia enti Ghana man peni yemfa ne so man peni apa wo bi se ono kwatena honom na onye adwuma mfa man so nkwaye managing director emfa man yisi gia o man peni ndi obeka che ne bia ne wuntumi enkasa wonye wanye obeji wadi ana meboa obeji wadi enti so man peni ka cho za krachi sika na majejere mfa man mfa nkwaye ade isi ya wo se ne ho so obeka se wo mpene enti o man peni bia ba de open wo ye enti sika yisi gi fo jeje no no man peni naje aban naje no de already ope na Ghana fo huna mane after say ya kwato light no ne nyanka ne enem ade bone be ne yaye wo mo nti be akomna me de manu sie no de meka nyina ne say Ghana man peni John Dramani Mahama Ghana fo nyina dan no edan no omo no homoden say going forward no mamo nyigi sika yisi je fo nyigi sika na mo mfa sika ne nkwahye ba bi foforo mamo njisika emphasize ne nkwahye ba bifoforo momfa mwasa nyinam kane ne begina ne naso ena yisi gifo no nso sabe akronfo e no so mma mani na ho ebinim ya akronfo yisi gadwumakuo num a mutum twetwe nkane e de ma manfo free report ahodo ba bonten ebinim kura wo kwa akwaji meter ya tikroma ena wo kwaje yisi gi meter wo ka kire say government property not for sale enso wo kwa obi ani ho Ghana ha no ma wa kwa akwaji meter wanya ne free da agye se nipa ebia na eho no eye new site a
aba no pese odi mita eden eba ho na bi aba no de aba abecheche de ama bebobo honom asa dat ne de se Ghana ni a wasi ufie wa wo pemita wonya ne free wo kuruma da enso wo ka mo so boa wo ka mo so boa enso ni nyina no kre Ghana ni bie no a wanya mita free wo kuruma da sani ma we nyina so yade a eye kro no bo mo de bo ma afo no right mo de bo ma so mu jai ton mita no e bo honom e ma ye hu eridi se okay simesi busumi du a ka se ne wabo ade ndina se moton ma chen se Ghana government property not for sale but moton and don't ECG mpeni for no person mo kire se o munnim ana rakobra mbi se o mita na ka se atwere wo ho Ghana government property not for sale but moton ma ye bepem ne amanyoku ahodo aba nyina ntumi ntu ho na moda enam kro no mo de boye nti omo ntu ho na maso ni nyina chi ECG for strength na omo ntumi nyina mo na so nya adwuma aden right 38 minutes after 7 Sammy B I'm making a point Kofi yeah Hitman ma meet you wanna pay nyame shiro bia otin bia na insuraba kan BBC as ECG meters no almost your monton government property but they are selling it and this is the situation whereby yenso are use light e we fie mu no yenso ye to light no Hitman say light san one to be ngusu a uni kania meboa nti why is it say independent power producers we mu muntu omuka if we are paying for the light meaning say munya interest meboa munya musika pepepe nti skana munya na ade na munfe ntu omuka see you can 24-hour economy asemi it's a good initiative though and a boa economic growth ni ade and a be boa youth no so say the ejuma bebre den e be bo man ni mu but if say these companies enya light supplier meaning say there will be a problem cause yeah yetiti efiem crampo mu dum ye light pre so dum so now no me plasma e blow into how much more companies they use big machines udum so no you are talking about 24-hour economy say udum so na machine bi say ya or san ko boka ko machine foforo na say if ECG issue way you intimi solve that issue as a long term situation be a solve long term na say e be aban we ba so pe say MPP aban na be ba so a or ten so 8 years or make sure say light ni gina so 8 years na say NDC so ba no so be dwene kwan obefa so ama light no so egina another years a obedia then we have a problem e was say mo hu ne e was so mo ye eniame bi wa ehun hia eniame bi wo mo ye ehun hia if they are solving a problem omo ba no mo ba be di oman so na say omo ye campaign nsem omo keken they should do it omo nye rather than say mu bedwa mo nu ma kire na afede ye de power ne ma mu wi a then we hear different stories what stories ni bi grandpa you sit down and think say na nya so mesi no so oba obe say see it's man they be who can say same way obi oye ye kan say party ni ebeka say so oba ye nche there have been presidents awodo o ma ba within a short term they have been able to solve issues solve issues Trump by 7 days and they solve a lot of issues US Burkina ni by or bono homoden other countries for also bomb homebody so they should do it bomb modern na yemo hu say yes 1 year ye be siw form it's easy the issue no there ye be srom Hitman me de man no see ye srem penifo nia o se business asia scan ogia fashion business ni mu kena emfaso e be ba fashion business ni mu kena na won ton ade mu obi na on fa se scan no koya ade foforo na afedie that first business na ide eja insinsemu sisi a ECG wo ejina ho ye list mistake Ghana ye be bre we cannot be in a country ye supply light ma other countries then we are suffering here no okay ye be serempeni for Hitman knows 41 minutes after 7 some of you remember back around men ka sem we mesre Ghana na otimi anopai said anyam kane ne sense mo kɔ no mesre so wonya hu sa light out aba dundum gadget bia wo fie because eja hyehyɛ na ye kɔ so no dum pempensu bia sa na ma no ka ho
obi wo ho no ma na light no da ho na akọ off ne fridge si so ne AC si so na bibire na si so sa mesrew so onya hu se light na akọ off so na wo so pie kọ baabi asa bo modin ase obedundum bibi ya because say light na ba fofra hoden ade ba na no woten this when dundum no na wotena se ye hwe o me pese me hwe na light na ba so amahu a upa jabob ba akọpe na fa monitor sentesa na ujija o machines na de sisi so ne ba ho so be ko na obibi ase e de ka beba yisi jifu ntua ma okay timoni na ho unya hu senkane na duma bomba de so bedundum bibia se be ya enkofa to ye nchen bia emrewo 106.9 year fat one so wadren channel pen koma yedi one so wadren channel 059340 6565 059340 6565 0534 050 199 and pay and koma yedi some maybe akasa kofi so akasa ECG kania no say engine so sa engine so no one so wadren channel and say year fat course na kakra 059340 6565 0534 050 199 na won so afre na no pay won so what the contribution about what Anidaso Wɔhɔ mo bi adwumadi so. Good morning Hitman. Me ba Jeffrey say Dixon baada kunkwa kujiji gruba na me ti wa no na me shiram why wona mapamfo paade nim ntira kwa wo se yakagu musuya mo mansabe kanya me shiram papa mo twa Ghana fo mo pa na me pese ya kakaka ne fe yaba ka asembi Ghana mampene wodi jawa na wodi asua na ade bia osonso mu yiduru eni duranka obekita wo tem ebese ne bebiri eka Ghana se na 24 hour economy na sa light nyina so ya ebe ye de na ye adwa ebese ne bebiri yidi mi se baby adu ni tie se ne ade ya ogbo adwuma but eni amansu bi wo ha etosin into ma nanim ku Ghana ade bia ho ebe amati mamfo enye pipi ne NDC Ghana fo ye bediye ebe to ma nanim ko say yi yo kwan a offer so ba be fie gua so ya osowo dum so a aban dada ne be fire ena asenga be bi o ye be se ne bibiri onfa sa kwan so no mo ya omanga na me right mate me so me da se na pay. Good morning DLFM nyami shiamo me ba Jeffrey say mpache fema Japan me kasa osu me normally okay me tu akwatena kaswa last month na me per separate meter me kwa amasi me metu 3000 makaka makwa the last time me kwa amasi last metu 2005 as meter ye see enton so me ntiase yes metu 2005 and send me meter separate meter hold on me ba what were free osu abetena kaswa me cha denta na tu akwatena kaswa abi ejuma osu okay. And now if you run crack on papa bi or come mind be on the minimum if you run or your back or come mind be or didn't buy on some make 1800 and then because the meter you see be on ma obi diana a car also and say I'm one and I say that I catch and send me this kind of bar so men see us here meter see Anton say I mean 2500 okay kaswa for na catcher I my kaswa baby I'm to I for almost for Walantu. Kaswa Walantu. Mate, you betu one more. Why? You betu one more. Right. So mentase akura ahami pawo. You betu one more. You betu one. Medase. Yeah, so yeah, that's so also what to me after 0593 406565 0593 40 6565. Hello, good morning. Good morning. Efraze. Welcome to two. Mrs. Mintama meet you. DJ Hitman. Mrs. Minta. Ada Ghana ni any baby. No be who say we your papa. We your boneno. We ask we your best. Because no kura pan die. Ye ni bi e wa asase so e wo Ghana ha. Obi aba odidi na adwe ho. Ghana membu ampenifu ogu. Me de bia me kase defense na omobo. Omugba no omubra na fe weje mu se yenhwe no na fo from bra e no muda dayen sa omunu nyen no mosre omunu nyen na omanga se sre Ghana sa yebenya ahoto wo man mu no Ghana ahoto pa de epese obabu no yenye bi sesi obabu no pa u pe bi aje so certificate 1 year Ghana
ye wo kwan chapa ne be ko so ehua magana akosi say na me betie ye mpaibo na sie de ni tu ye mpani ko iso a ye betete ye mare manuesi yo Mrs. Minta, me so me that's a son of pay with contribution. Eddie about 0593406565 0534 Good morning. Good morning. Me pa chef say. Pacha from me Auntie Joanna. Me pa choka se free him fa. Me ta asemi. Me ka safi tema. Mami ti Auntie Joanna. Na me phone ring here me fire and if I say oh for me chow me ta na ready. So ka say 3,500. Na I ready into no. Memra. And I saw on famra no mbe 60 mami ana. Oh na me pacha ka safi him. Also to my committee 12 electricity. Na edana me buy me kona odi me chika se meter ni mpede ebi wo ho. Me so papa me nko enko bisa meter. Me fie mi wa meter bo ho dada. Ento wo djuma mo di. Ka djuma mo di. Say ya meter no gu ho no mo ton. Electricity for no mo ton meter no. Enti illegal connection ni de e be ko so bebre wo Ghana ha. Ube kwa di etre so mo fa ma. Me amiti bi be bio me bisa meter. So we're ringing wrong number. I can submit an I ready scan 3,500. I'm in the banner on the 60 and now my GC. Receipt to be any machine. We Ghana, a bay, no. I mean, someone near my palm. That's it. Yeah, so yeah, that's an opay to me, afraid. Good morning. We are my GBMO. Asante Zongo Mami to an opay. Ayo. Me kaka. Mekadia for mu yesu say. Oh, say, oh, but to tariti mu a omo video no ahawa boba ho etu omo hia sika na omo de aye enu ti ade ya omo tutum on tu be ni mu a ofa na o tum ama me mama beto atia oka na o disika so ko obi sia ma obi de kwa campaign wait I talk to me ana atusu bio o si meter no so mo don Ofa, mo video esuwa na Roman father friend, omo kasa mafu se wa ba betra esuwa. O cheche mudi, o si o pe meter na 1,000 plus. Sabre o beka 1,000 plus no. E dey some ton. What do you guys say on top? Me gi meter ni bi 25 years ago. Abi no na kwaje no. Omo ton ma me o receipt bi agu ha. E che so mo ton ye. Aso mo so se ye ton. Amakoto ba wi na me da ba bo ho no. Basa goto people is all beguso. Then was what I do like Caniano. Oh, it is a company for Penfonoa. And they didn't hear that. They didn't hear about it. You told about itself, but so mine is so, but you mine and Bukai. Now, the M. Here, what a trade boy. Now, what do you see any Kaze? I am pen for people to judge. They didn't above a pen for bidding. Yamodi, $10, I have to get to her. Boy, mine also get you other boy. No, maybe Masuma Joe, Mechanic Naso, means why a year. No, $10, you know. All I get this guy you are making was here. And I come the year quite me, my did you. And your boy, I'm on me, Yahoo. I'm friends, politicians, I'm on me, Yahoo. Up I mean, I say. Yo, Asante Zongo made us a so what to me a friend pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeff Rose. Yo, Aguna Saba Mami too. Na Hitman, say the uncle for the can walk a camita, what. Nti isi ji phone wo di sika ne ye den na da bia wa se ka to so wo na sa da na wo ton wo ntimi mfantete nti so won mpanim phone na ye sa wo se no wo hihye na bibia ntimi nye boko ma ye nge ada no wo ma ye kura ye bre ko di mita e ka da so enya agoro enti ne nseda wo nya mita ne bi so na mo ton na mo di sika ne ye den nti won hwe na ye nyina ye hunto ye na hwe ya yala ne ya ton Ghana ye de amman foforo ne ye ho abete ye beta konko asum ne mo biem nti so opene sa won kwato man ye Sister Adra me that say. Good morning. I'm on the channel yeah po. Me pa cho me ho ya pa for say. Na ya tama ni chama. Na ma minti wa no pay. Chama hata de ya me come video so bodo ru say. Every day you money shuma Ghana we. Chama. Every day MPP.
Certainly, the Vietnam near by out of $30 agrada. Cogenos for the Korean Palm for that. Okay. Massa, anyone, what can you have for? Black Mahabo, Habo with the am led the also to a gata within the New York Chabon. But some led the duck remover. Eh? Agrada no one is car went to me. Who's a Sakotuska good to you? And the Kobe prepare 1,000 Ghana that's on a Chabla. Massa, I think there's anything to go more than me. Na me ana me say you to no mu diomachi hwe bokina ni na anya oba ihe ara fo ba so mu cha so na ma bokina o se dey azona no mpe o fo mo me bi company e wo kumo na ma you to me bi ni because you hear ni kan to untimi so nyankopon wo chiwa untimi kan kwasole nto fo me bi aduma awu nyansa Ghana nye nko ba na kwasa o mi cha so nda no ensu chamai ensu le guga na akra no mutimi kan ko e bi sa na kwe buka nyama o so fo kan me bi aduma o kunu na you to me bi nye because o hoto wa na sa ni so hoto me chamai boni bi o am ko ma bi so nyansa ni ma nyansa ni 35 years no mo kan ko mi ti be su sa se de bia me ka kire mo se eni se bi mo ni hwima mo de bia mo to ba mo su de bia mo to ba bia na mo su eso na mo ta ko voto ma se party bi mo ya mo ta ko voto ma mo chama obi nto aso yo obi so to aso adopay. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef Rosa. Ya mama morning e man timagini. Anti magima minti wa no pay. Ya ne ma ya e bro agreement ya ku DLFM na me stram. Yo men so kakra me kan say electricity. How sisi o my Ghana tinamufo. How sisi e pa prepaid kura o koto de gusu a. E wo mu a won fa wo de ka. Obra wo ne ka wo. Ade na ma beto na me de gusu. E be me ka wo. E se me ba betia. Eka biya ni enti krono na won boye ni enti aban ni ntu ni nan si ho na entoto ye papa esi won ye e man kane atimi gina so mati na mufuo nya bi ye adwuma no won ye ma ye na wo man Ghana ye bredodo sika ina adwuma ye fode at ube talk prepaid ensuo danka enya yize eni trofro enya yize sika hina ban all to my 10%. Most of sorry am mo pesika e dey light ni yi. Mo di sika nenso a na ni nyina ko gumu butum. E bia ni so bi ni be dia. On ka so penita. Ye ka kire ni so metia 3,500. Ni ye mebo mita man. What be that? Oh my Ghana ye niama bia ye no en twaye na fa kwan mu. Twaye anse sa ye suni ye banya. Wo man ni e be gina wa market time. On hwe bokina. Akwe wadi yes ani wo ya young man wadi butaye de asi na ni so wo pese wo be boa me man ani nchiri ma no anu nti no wo ya dwuma papa empanifo ni won abo ondra wi o won be pesika na adi ni yafunyafo my Ghana empanifo no so ya hwe wo yi a won be no minus reverse o my Ghana nyame hu ya mobo oni nyame nya dwuma anti maginyanko ponka won so hu anopay. Good morning. Yeah, yeah. If I say Osama ma minti wa no pay. Tesi da ba ko pe. Ma minti wa no pay. E fa to ye mita sem no. Say Mr. Hitman the amount for kano. O ya we di to Mr. Ampa se mita no. O mo to se o yin tuma o de mo ankasa. O se da ko se wo ko pe mita. U be information ni nyina. Ye hu se o de hu si kakra. Because me project bi o. Project na me yen guy bi aba oye adwuma oye sidi sa o ka tem se me permita obema bi won intino ade na ekoso ne de ade na nka ntimi mfiri ho nti me de meti ma gazi yenkura mu sa Hitman me da yo che me da se no pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeff Ross. Moses Odawanya. Moses ma minti wa no pay. Ghana sem dey say be kan Hitman. Asemu because we light asemu. Yanka wine be kan. Na ya kan so enya adwuma. Ya be kan asem no so enya adwuma hwe container bia light hu nyama ya si habo yi. Ene besi ne yenti hu fi biom. Ebi ma dio sika puduro. Ena sika na electricity for the dabia yesi won betum wo mutum so a sika no mu gino Hitman wo mu di ko hin Hitman mu bi sa sika no wo mu di ye de right
I think so. We're making a point. Ziggy and Fafofro. Nah, Ian Trasso. Good morning. Good morning. Me pache Frosting. Me pache Hemana Nanye. I mean, you want to pay. What is it? Namia do me hoye. Me pache. You're my Ghana. Hey, the me so mama my Ghana. Oh my Ghana. Hitman. And electricity was my aircane. And yes, I'm to say, oh, penita na, won't be. I will break one, ya cramita begu hono. Seka mo de bema wo man enka mita kwa ese mo de ma ye free na mo maje bills mo ye tua bills no e na bo man na so da bi mo je mo ton man na mo san ya man ye friend say power boarding e na ukoto power ukoto we ne credit ne ade be chen na sa say you do mukania no kwa say the minimu said your mama the last one and original no I won't take this one. No pacho. No. You that say what make you point out pay. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for saying. Kofi man, I share my Diamond City. Kofi man meet you. What's your one here? Let me adore me who you pa Kofi. I'm in my DJ Fever. Happy belated birthday. What that's a pa. Hitman. I saw I'm okay. Me and madam for your victim. Kojimita, yes, you want to 3,500. Yes, you have to so 3,001. And let me go down and say, that 3,001, a meter back, open a orgy, and I say, me, or say back, and I say, meter back on 3,001. When is a hitman, you didn't meet and be born. Meter or Koto prepared with I say, cardinal, like it doesn't exist. Nti wanhwe beti mi ayi den ache no ya connect line na ma main power no high tension no no use o ono so mpe abaya 70 no ono so be say light le nsa no ye den onkoto so the promo anu de mean ana wo hwe ECG fo no so a woni say Hitman ya promo anu anga menti o ye ebi enipa tin ebi ana yenta make us an say only say ECG for amu use prepaid amu use normal meter ana ban penny for no so anka amu nya hye ebi mana obia use prepaid ni because yentime for no ye bre so ebi an say okoto light 100 cedis a each man ka first no put the ebetim do it 3 weeks then there after na 5 days and now 1 week 100 cedis so it is very bad. So uko tachimita na so so nya asem yo mate moni nya menya adwuma nyankopon enka ho so I think say yentumi mfa calls ne biem ye de besi same bi yakọ ye kono na yemfa na ase me yen listeners no say o modwane show ni nyamehira mo pa ana bio nso ye besere Ghana man pani se de edi kan aka no o ma nani nko enyinam kanea no efi say si anhwe ni ye nso mu ye maka na ye dum so ne ade na one where companies ni betime lay on workers ne off eno so ba kofa unemployment ne mana ye kese pa tie besere me nani nko hu ye pa na o ma ye timu asebe e ka hodo ye tuatua mpanifo ni ntua bi de ya na etan no omu nyina mu ntua bi ne nyina mpanifo ne de mu yusu nyina mo de ka no gu ye o mama no so na o mona fo mo ho adi enti e besere onya hyehye bi obia bosuma ketua na odide hu okurum a ade enti no bi ba be so so openia obeye minister obeye MP obeye siya na ne ma bebre na yese nipa ni tua no ye de yen sabe ahiafo no sika asan atua wo moka I mean sa anadwuma na asem ne frama asem wi ehifa na bisie Ghana hape eno obi aba so onye mu sakire mu because ene de ene ye bad tie besere Ghana man peni second time nie mesere na da me wo fase ye bibi na Ghana fo hunu say yes afidie wakosua bibi wa kire waba ni marketing watwatwam obi besoma na o man sika na ye de hwe ne saa ne bosuma ke trenda baabi adentira e wo mena ye nyina de adwuma ye no ane hu ne didie onye bibi na Ghana fo no ye huna mane yo Kofi yakọ Hitman sene aminwa nshiraba kan no ye man pini onye bibi na Ghana fo ye hu se oye den ogbo ne homode na the second time ni na Hitman ye bedo obi ase se wonya so etie ye se mpinifo no so sene omuso tie no omuso omuntie ye na edwuma no omunye de omuntu ho anamon na Hitman medo obi ase na Hitman ene afi ba birthday why ni afi banie ene afi ba birthday na before sana
You be call birthday no Hitman. Who's my fly? Me tino ya me kama. Obi na fa me hoka. Serene hair. And all ye me tino kama mami. And happy birthday boy. Nti mun kan chene se senya da no ye no. Na ma me trans no ye hu na ho fe. Ye bedi. Empeni 47 say ye kono ma no ma kru ma. Ye ntete prebu wo kwa mu. Enti na ma ye din no. Na ye nim say I think say dwuma de ne bia be kɔ so e wa bion ha drive no so. Enti no ye be kwa ba. Ye de te. Ye be kwa ba. Na ye musa say obeto party a. Ka kire ne say enti na zigi ba ye no. Birthday enti na zigi ba. Na ne nyina ne say kwan a ye di obi birthday afibade amanfo fa so fia no. Enu nti ena zigi ena ofre me se wo ba na wo say ya wo kasa bia ya wo kan se ko wa krata ne nsem no otutu ne sre ne abasa na na afiba etutu ne se sre se ana no wodi e kwan ofa so a wo se wani mu no se empenifo kan se me se be se kan edi ya bo akoko se chitire ho anfu nyipa afi so ne ye maso a na e modom anyina adwane ndi afi we no nyame anya adom adu nusu no ye be che ne wo so ti anopai kura no ehun zomponi no ebe hu kakra se mo kai manim de ye na emre bi ke me so sa se mo nyina ayo efia se ye di birthday na be na obi anim aye white na anim ase ya aya fiba na ye enti akwa ni trademark ndi za de aye no ene revelation monday no revelation monday besi na we de mama memfa mama ene so ye ma woda na bako brade ba kwa ye secret ne se kamia kwa de sa fi nyina na obi obedi ne birthday bi esi sunday ne ye di ne monday ye fi anyina nyame hira ye pa o enti this year ankasa no afie we ankasa no wo de ne si da ben esi sunday ene edi ne monday so sa do do ni nyina afiba same thing sunday monday zigin so de ne sa so a year of blessing year of blessing but mama fa we so entwam na ye ma afia sugar congratulations we were fi me nda na twam no Focus Media Awards mid morning show host of the year Jawule speech and it's where ya boy pick my Jawule speech no Jawule speech na afia sugar command speech bi sa e wo ho na speech no ye beti ana mebo nyame admo china mebo speech no ene be akobere ye mo na baso o se ye mo o ye mo na baso se o man mu nyina o ne ye pe Obia ye ka say mid morning show no on a top boy and the category na ya very very tough ohima we ye gyenem ne ada o nyina hihim oh yes and if ya squad wo mti ye bona baso e bona baso kwa ye wanom ne ade nyina tutua ene se fia pagya de a ye mbo ye listeners ne so abaso I think say o mo boa no enti nyame hira wo no nyina senior man Charles Mante ne no mo maka ne nyina nyame hira wo mo contribute pa yes sure ono mo nyina DJ Ghana man no ne Tommy ne abusia ko ne nyina nyame hira wo na see am nyina exactly nyame hira wo no nyame hira wo pa Afiba good morning Mr. Hitman Bibi aboko dia birthday boy and happy birthday thank you na no birthday no de ya nam he se ene no on se ne revelation monday nti ene no ye be prepare chikura na bibia ye kama nti what set bibia nti no the question is what set bibia oh bibia wo ho bibia set mensuro yo what you say nti birthday ni yefi ase dia fiti anope ya morning show na to mid morning na to DLFM sa to abin wa haneti ye die wuremu awoso no so yo well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. If I'm a Hitman, good morning.